telefon wale tu AP ilunga o anala leo lima fa o amo fa mo tasi o fitu tesi malifa iba tasi malitasi malifa mo iba lua tesi malitasi malunga o le sino mai moa iai ilunga o le tu AP Facebook page palahala ata le malo o le TV iba le silfofonga o Samoa le tu AP Talo falava o talo fou mole nei a fiafi. E silia ma le tasi miliona le tau a tōra ngā luenga le ofisa fou a le whaala putoputonga o whale a Samoa po le Samoa Housing Corporation i Matawhele le ana tala ina loa i ele tai au nei. E pe una whailoa le ministar mtanga luenga o pisi nisi ala manuia ma leipa ia le ati nuu Wayne so o ialo o ia foi o le ministar le whaala putoputonga o whale a Samoa i lana saunuanga e le tau ngō fia le nei ngā luenga. O le tau po fua mo le nei profet e lua tesi ma le lua miliona ta la. E au pia e ngā luenga su e wha insilia mo le ino lo ino al maalosi o whale tu si ino le ata au si e ino potu ma ofisa ngā luenga o le tise e malulu ma nisi vaenga mo mia o le nei ngā luenga e le i whaamatu ina atu whaatino ina si kongkala te stasi sa vai ina vaenga si ese po different faces sa whaatino eita ua fonga i kongkala te mor whaatino ina o ia vaenga e se puru lua kongkala te ese sa whia ngai ma whaatino ina o le lenga luenga o le whaatau wina o mea whauwhale materials a ngapa lava ma le whala tona ma o tala fia e maia e ngā luenga e nā le tasi tesi ma le 5 miliona tala e tupe na mawhai o le whaaru ina ai ma o mawhai le whaasau ina ma yesu vai ngā tupe e tupe ma le 4 miliona tala e fua le tau pompo ina e lua tesi ma le 2 miliona tala. O le tuu whatasinga a tō le nei ngā luenga whaatasia i ma le whanua e whaatesi ma le tasi miliona o se mataatia ese le nei na ua pule a lava le nei whaala putuputonga le whanua ma le whale molo na ofisa fou. O se miti wa lewa na mawhauwhau i aile mtanga luenga mo se ofisa a wana ngā luenga whaatino mo le whaamalia i o le mamalu o le atu nuu. Na whailoa le minista o le nei ofisa sa a matalisi mai lava i tausanga luafes furuono o le ala lea na sa ili ai se whanua e fausia ai se ofisa lea wa iai le ofisa fou e whaafsanga i ma le ofisa tua i Matawhele. O tatala aloa ia le nei ofisa mo le whaatino i ngā luenga le whaala putoputonga e peona whailoa le minista o le nei poloketi e tā ua fo e whai masawa le whaala putoputonga mo le whamanatuina o le ono se fulu tausanga le tuto atasi o Samoa. Ini so tala, ua whaamalosia whautuanga mo so se whai ngā malanga e taunu mai i Samoa, mai Amerika Samoa, peona tu ina mai le matanga luenga soifua maloloina. O nei polo ingol a amata whaamaluina le aso ataiao, le aso whareile luas furuono me lua afe luas furutolu. O le avaenga wa tu ina mai ai lea whaamamafa, o na ole tūlanga o loo whaawa wai peo na alia e mai o whaama ipipisi lalolangi, e peo le misela, COVID-19 maleiva, tane susu, teki fiva maisi. Ma ua sila le matanga luenga, o mana o mia ele mata i tūle lei o tua oi whaavau malo. Wa whailoa mai fo i le matanga luenga i e malanga mai, e le mo mia le whailoa ane le tangata malanga o sona pe patui. O le taunu mai lau whanua o Samoa e matua i wha amalusia le mulimulita ia o whautuanga e peo tangata malanga umai taunu mai e te tau na whaia tari fofonga i taimi uma ma ia whaia awala puipuinga e te tono le fitu a sa mua talo na taunu mai. A whai o loo e mai tauina pe whaalangoina fo ini aunga e peo le fiva, tale matutu, patama fula pe tangi fo imata. Whaawhainga tau na popula i le malamalama, tawhele isu, mawhatua, pata ni le tino, ti ngama pepe le tino, le manongi se ai, whaamole mawewa ai se fo mai mosiaki matonga fitinga. So se pasa se lava e alia e ai ni aunga nei, ia wawe ona whaafso utae le au whainga luenga le soifua malolo ina i le malaiva lele, ina ia taurusanga mo se PCR test. E te tau lava ona wa ai se fo mai pe whailoa i se tau si soifua, a tunuu sa e whai malangai. I tala i taalonga, wa whaamanuia ina sa moe lulua i pini auro i le taamitusanga o fusuanga le Oceania o loo whaatino i tuana i mato i le whali taalo lua i le poana po. O le nei alo le atunuu o Rose Rimoni Onasai mai la fio angova yala. Ua ia mawaina le pini auro i le itu pao tamaitai i le vaenga o le onos furono kilo. Na whailoa le nei tamaitai le vi ingai foi i le atua o na o le malosi ma ua tali mai i lana tatalo.
na ia ta ua le fai ngofia le taalonga ma le tamaitai mai fiti pe tai lona nau ia whaaina Samoa i lana tau mawhai le na ia whaamalosi ai mo le manu malo. So ole kala mo ko chi famia mako me fa pe wa ile lava vai kungul mai me fongalu mo fa focus to ma fa fa ngai ko fa ti ni le ka ole nei tama itai o o ngai le kolisio le fifi i le vasenga sfutasi le tapua ia lo na ainga na taalonga mana ia fa iloi tala fo i le pona po ole nei pine wa ia mawola na tali le fa iloi lo na fia i le lango lo na ainga ia na taalonga. O nisi o pine sa whaamanuia i nai sa mo i le pōna pō o le tamaitai ia se fulua i solo na ia mawaina le pine siliva ina ua manu malo ai le tamaitai Tahiti i le la taalonga. Whaatasi ai ma le isi pine siliva na mawaina le tamaitai ia April matautia. Na whaailoa le sui perestene o le asosio fuusuanga e to atasi le tamaitai o le atau sinio i le so mo le pine auro whaatasi ma lii ua whai ma ave fua Samoa i le tamirisanga o le Oceania mo le neifa anga tama. Ua manu malo se alo fusu o le atunuu i alu pesoli ai Joseph Paka i le alio o pelu whai ngā i le tamirisanga mua o le la fusu anga i le tuioti e na o le valus fuluono se kone ai mae a lea fusu anga e le ima whai e o pelu o na whaawa wina le fusu anga ina ua lave le taumatau malosi a le alio Paka na tau fia le ali i lau whali le fusu anga i le tūlanga na o iai ina ua lave le taumatau Paka ma pa uai i totonu le maia fusu. Ma o se ulua i fusu anga le wa whaatau taia i se fusu anga o Paka i totonu o lau whanua au se talia. Whaatu ato e manu malo le o Paka e alai le tuioti talu mai le masino Februari lua felua se fulu le na ia whaato ilalo inai le ali fusu mai Amerika o Sean Del Winters. Matala whaaiu. Wa mahe a feilo i atu le amebasa o le malo o Mexico i Samoa ia Alfredo Perez Bravo i le ama malu o le malo o Samoa le afionga tui maleli whano wa ale toa sualau vile lua i lona maota i vailele ma tui nā tuai o na tusi tofia o le tausanga lua a whema le valu na whaavai nai le whainga pa anga malo e lua ma na tā ua le ambasa o le a wha mautu ina e tili ai le nei whainga pa anga e ala iniso ma tā upu mo le atina e manuia o tangata lau tele holo awai uma malo e lua i lalo le wha malua malo au whaatasi ma o le angalu lue whaatasi e whaawa wina niso manu lauti e le malo au whaatasi e pei o le tausia ino le file mu whaalau iloa ino le puipuinga o le aiata tau ma vanua tutusa o le ame pasa o lo o ia tau lima ina se whailunga tikeri tau so tanga whaavao malo ma UNAM whaatasi ai ma Universite Frescati i Sweden ma o aonga maua lunga i Sineva e fas fuluono tau sanga le tamai tau au nanga whaavao malo mai le tau sanga e awhai wasa lau fitus fuluono ma e limas fulua atunu ua mawhai ona au na aile nei tamali i le tofinga ame pasa e au fiai Afrika, Amerika, Karipiane, Asia, Europa ma le Oceania o pravo sa filifilia le luafes fuluiva e avea ma ame pasa o Mexico i New Zealand e au fiai lona tūlanga loa ia mo Samoa tonga matu valu. O se whaapoponga le nao tātou tāla fō mōle nei a fiafi tau whāsoifua. Whaapoponga i tāla fō le tu AP i lunga o anala leo lima wha o amo wha mō tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mō iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino e, mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa. Le si whaponga o Samoa, le 2AP.